uyu munsi turi ku kiyaga cya Kivu, dufite view yose y'ikiyaga cya Kivu. Gusa iki kibanza ni cya accessinga cyangwa se ntabwo cyatacinga ku kiyaga cya Kivu. Iki kibanza rero gifite ubuso 1200. Murabona ko turi mu kaveranda kacyo gatunganyijwe neza, akaveranda umuntu yaratangiye kuhategura ashaka kwashyira monter, gusa nawe wahita ukomerezaho uwo mushinga. Hano hantu rero tukuhagurisha ku mafaranga meza cyane, ariko muze manze mbereka ibikorwa remezo bitwegereye. Come on! Murabona hariya turi, iriya ni paradis. Kurura kabisa uzane paradis, iyo ni paradis. Ayo ni amahoteli atwegereye neza, ngira ngo twagerageje kubizuminga. Hano hasi noneho dufite uturwa turi mu kiyaga. Murabona ko ari akarwa gateretse konyine kameze neza cyane, ni akarwa keza kandi gashimishije. Hakuno noneho hafi n'amashyuza twafite akandi karwa katacinga ku mashyuza kandi nako keza cyane. Aka karwa kagiye gutunganya mu minsi iraza, karaza kuba karimo amahoteli meza abereye ijisho. Ubwo mumaze kubona ibikorwa bitwegereye, come on tubereke umuhanda dusoza video. Gahanda kagera kuri ya veranda twari turimo, murabona ko nako gatunganyijwe. Muri make uramutse uguze ahantu ukazana na famiye yawe, mushobora kubona aho mwicara musangira agafanta mukonsoma kuri view y'ikiyaga cya Kivu, dore ko imeze neza cyane. Iki kibanza gikora ku muhanda wa ruguru ndetse n'undi uri mu rubavu rwacyo, urabubona. Aya makuru rero n'umutatu mwamaze kumuka kuri miliyoni zawe, miliyoni 150 gusa urazizana twihera. Bino mvereke umuhanda ugiye gutunganywa. Uyu muhanda bagiye kwishyiramo ibikorwa bituma umuhanda ugenda, amabuye cyangwa se kaburimbo, kuko uri mu mihanda izengurutse mu dusozi twa Brasserie igiye gutunganywa. Tayari abakurikirana imbuga zacu muzi ko imashini zagezemo. Uhamagare twihere hano. Ni GC mwavuganaga na Gadi, turabakunda cyane.